Hai menaze gima za hai menaze zememan sage klumdlei nama inchewke ze kai ting kumchana zang kai jikchum dammai ting higi ke derei sa zeme kogne paulia ga radlei China gade Hangzhou city ge wangdara ba chitki ge Asian game ntarab ge North East Arunachal Pradesh ge ne kung fu ntachi ga sangme taekwondo player meze ntar hange India ji ge ne klangai dele zaka chedele zain China gade Hangzhou city ge hanai kum chana jang ka je chum chitki ge Asian game ntarab ge India ram ji ge ne Arunachal Pradesh ge ne taekwondo player chigen tara hange klangai be pebji rada bangsiale zaka chele za Arunachal Pradesh gu taekwondo Association General Secretary Lika Robinne Saze I Sport Authority of Gujarat Sport Complex Nadiadge Tetibe Chekyu Zikruzes Rugunan Chekyu Zikruzet Setmage Taekwondo Federation of India ne Kaklang Bige I Arunachal Pradesh gene Rada Bangsia Kachibipune First position Nta Milang Bige Wangdele Jakachudele The Arunachal Pradesh Good Chief Minister Pema Kanduneleze Bugu State Arunachal Pradesh gene India Zigene Asian Game ge Rada Bangsia Jan Tarahange Kalanga Babe Zigene Racha Gaidele Zaine North East Manipur ge hazet kana ko kimnai kim kaga kaklebe peplam gene dise ibete rahange zane kaklebe peplam ge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi je ngompor hange Manipur state gene political parties kreme chunare changje Indiaram Delhi ge Prime Minister je ngodo je ngompor hange ko zelarili kagna Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Manipur state gene political party minahang kreme je ngompor hange pihi appointment je chunaria peima zelarili jaka chedle pating ti je ko changdi je zaitge political krewgne leader suite me mina hang himre mele jaka chedle Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi je Delhi ge Manipur state ge kaklebe peplam gane ngompor hange wangme zaitge party ka chamcham me BJP Congress CPI CPIM Trinamool Congress jane BLOC Shiva Sena RSP AAP jane NCP le jesali jane Manipur gane political party me Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi je state ge kaklebe peplam gane ngokdo je ngompor hange Indiaram New Delhi ge wangchang di bizete tibe nchekyu zikreu zeting kumchang jang kai je chumage wangchang di kodle jaka chedle jane chunare changja Manipur state ge zet kana ku khimanai nkime kaga kaklebe pepze ran bibi somag jabamje Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne pokone mag jabam be bizigene opposition party ka chamchame jane Congress President Malik Arjun Kargi ne leje pasam jane question ma kanebe somag jalare leje ka chule Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi perege Manipur state ge kaklebe peplam gene za inkime puime women organization meneleje Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne peje Manipur state ge zekna kage kaklebe peplam ge teun sogar hang jane disi betu gar hange rangai je protest tedle je duka chedle za inkime puime women organization ne sa japnia compensation Manipur ge Zekna kaga kaklebe peblam gene pnui ki runi be jane zemna me chai di be hange compensation ke charangkang kangaba lune mile kagna state ge zekna kaga kaklebe peblam ge ze close ten sogara jane disi be teugar hange lune le je ka chudle jane chige protest me bo nkime puime women organization menedu demand te je kidle Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne peje pnui je hadaugar hange jane nkime puim ramne sa je jantar mantar ge pnui ne protest te je ntaulu je pnui lungala patak Manipur state ge zekna kaga kaklebe peblam ge teliab je Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne pnui je hadauze Manipur state ge kaklebe peblam ge tem sauze disi betuga makta na chige ntauze protest te bamgule je ka chudle zai Manipur ge zekna kaga kaklebe peblam ge ne Congress party ne njnai mamai ge BJP government je ngi kagdai dele zaine chige Congress party ne njnai mamai ge saje Manipur ge hazet knaga ka kaklebe pebze Indiaram gu government jane BJP government jane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne leje ncha za lunei ko leje ka chedle jane Manipur ge kaklebe peblam gane pniki runi me
Manipur Impal ge relief camp ge bam ramada ge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh nan janai hamamai ge inkyaro ga dele je ka chudle jane chige Manipur gu Chief Minister ne saja bugu state government ne puni ki runi me bam kor hange ki changchumang na chamadai te gai gule je chu jane chuna ki tele rab bam ram je pe la le je sali Zanjnain chekyu zikru squeating kum chana jang kai je ka chum hamamai ge Indiaram Delhi NCR ga lumka sangdale jaga chule kagna Tamil Nadu Assam jane Rajasthan state ga tingruin chi sangja ruidle jane Tamil Nadu state ga tingruin chi sangja ruibe jigine bam ga cham ga lesiki school ramza bunni dle saun tar hange holiday pe ni dle jaga chudle jane Tamil Nadu ga tingrui range changdi jigine jane tingrui kan chi jigine bam cham ramge lesiki school bunni brame bam ramza Chennai Kanchipuram Thiruvalur Ranipet Vellore jane Chengalpettu district ramege lesiki school rameze bundi dele jaka chule jane north east state Sikkim gudun znai mamage tingruin chi sangja tingruin dele ja chudle West Sikkim district ga Hmeidu meke jane hmei bigine Zeme me bambe ki haira du teun siani za chirun mag Zeme me tenrui rahange kaha raka gaibre mesdu ki je tingrui be za hmei bigine teun siani dele ja sale jane Indian army mena north Sikkim district du tingrui je hmei ke je grimpu ki hmei namni bzigne be kan rime mina hai chumre me tenrui chilak ti meze nri pa kai dele je du ka chedle The IPS officer Ravi Singha kachebe pevza nznai hamamai country external spy agency rogu pasuite be pe chef hange klang to gai dele je kachedle Saman Kumar Goel kachebe pevne wangdara ban cheuku haze himreuting kom chana jang kaje kachumai de jane ting kum dai changdu dele za chigene se IPS officer Ravi Singha ne roga pasuite be pe chef Pungdai du gudle jaka chule Zane Ravi Singh has a 1988 gu batch Indian Police Service IPS officer ko dile Chhattisgarh cadre Zane pana chuna tabam pungjabam za Special Secretary Cabinet Secretary le jaka chule Zane Pakistan kadai district of Banu division gidu tati ban cheuku zikribje te setting kum chana jang kai jek chum ntakmai ge tingrui chi sangja ri bigine mina hang sna me chai di dele zaine mina hang rex na jek na me ka hazam dele jaka chule Zane Manipur state ge Z kana kage kaklebe peblam gene Universal Mother Organization UMO mena saze National Highway 2 Kangpokpi district ge tribal hazard mena tu namjabam ze government ne lepelagle design apni ne lepakule jaka chule Zane tribal hazard mena Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah na aize Dimapur gane Manipur Impal capital city ke changba tepe Kangpokpi ta kaje tepe Garimpu ki National Highway 2 ze letpera hanga ranga bitinga lokar hanga lepega de lisdu kaklebe ka chibe pedai ze kuki memina giki ze chaidai di bzigene Kangpokpi district ge National Highway 2 ze tribal hazard mene te namdai di ko dele za aize Kangpokpi district ge Garimpu ki National Highway 2 tribal hazard mene te namni bzigene chuna Manipur Impal ge bamrame reu ge sangjala le ze sale aigene ma inchekyu jingkai tingkum chama jangkai je chum dammai ting higi de rein sapo wa loi gai dele pi gai jangkinga ni mle ne je to dele